Doncs vaig trobar una família realment. Sona així una mica nyonyo, però realment és així. O sigui, vaig trobar un grup així com per sentir-te, no sé, com fer el camí amb algú, no?, de l'embaràs. Me gusta la idea porque creo que si podemos unir entre todos y poner entre todos para tener un servicio mejor para todos los que formamos esta cooperativa, cuantos más seamos, mejor. La unión hace la fuerza. He encontrado que he perdido las molestias. Es una cosa que he encontrado ayuda en controlar los movimientos que hago. El José me mira les orelles i me mira la boca. Et mira quan hi ha cosetes que no acabes d'anar bé de la teva salut. Lo quiero, mami.